brysur o neis i allai'ch sicrhau chi yn ystod y dyddiau nesaf. Dyma gornel Cywain, cornel da ni'n hoff iawn ohoni, lle mae yna fusnesau bach yn cyrraedd y sioe am y tro cyntaf. Mae Ffion Jones fan hyn sy'n gweithio i Cywain atgoffa ni o'r math o gymorth da chi'n ei roi i'r busnesau bach yma. So mae Cywain yn brosiect wedi ariannu gan Llywodraeth Cymru, a ni'n rhoi cymorth busnes i gynhyrchwyr bwyd a diod o Cymru, cynhyrchwyr newydd, sbon, hyd at cynhyrchwyr sydd wedi sefydlu yn mwy hirdymor. Ond heddi, mae gyda ni 4 cynhyrchwyr newydd o Gymru, erioed wedi bod yn y sioe fawr o blaen. Dim ond am heddi, 4 arall fori, 4 arall di Mercher a dydd Iau, so 16 i gyd. Ie, digon i weld. Yr gynnyrch newydd, mae sy'n hynod o gyffroes mewn gwirionedd. Felly beth oedd ni'n ddechrau fan hyn efo'r Kilted Dragon Distillery? Kilted Dragon. So mae hwn yn distillfa o gas newydd, distillfa o Gymru, ond gyda twist o'r Alban, gan bod un o'r perchnogion Marie yn dod o'r Alban. Marie. Croeso i Gymru. So you're from Scotland? I am originally from Paisley. Moved to Wales when I was 8 because my mum's originally from Cwmbran. So yeah, I've lost my accent because no one understood me. You don't sound Scottish at all. Not at all, unless I'm angry or drunk. Oh, and probably this would help. Yes, absolutely. Tell us about the product. Kilted Dragon been going for 14 months. We've tried to introduce both Welsh and Scottish flavours into all of our spirits. Our best seller is probably the spiced rum, which has got Welsh cake in it, and Scottish tablet, which is very different. We've got a Welsh agafe, which is tequila, but we can't call it that. So that's filtered through anthracite, which is my Welsh call from Battersea Coed down in Ammanford. So yeah, so we've got quite a few good things going on. And what are your hopes today now that you've got this stall in the food hall? Just to sell a lot. Just to keep growing and sell a lot, yeah, absolutely. Any tasters? Absolutely. Oh, we'll come back later. It's a bit early for we'll come back later. Ffion, mae siopio'r poteli yn wahanol ac yn ddifyr. Ydych chi'n helpu fo'r math yna beth o ran y brandio? Ydyn, ie. So cymorth brandio, cymorth ymchwil y farchnad, cymorth dylunio hefyd, trwyddo i gwerthu a sut i sefydlu ar gyfer sioe fel hyn. A rwan ta, pwy di'r stondin yma? Ie, so fan hyn mae gyda ni Monarch's Cheese Crackers. So gwmni o Geredigion, o Llandysul, a maen nhw'n neud y crackers allan o gaws Prydeinig a Cymraeg. A dychwn ni gael hanes. Hello. Hello. What's your name? I'm Greg. And I'm Alex. Pleased to meet you both. Nice to meet you guys. I like your hat. Thank you very much. Yeah, you need a hat on a day like today. How's it going? So far it's awesome. We've been here, this is the first time we've been here, I wanted to say. Yeah. And it's quite exciting. Everybody loves the product. And what are you telling everybody about your product? They How are you crackers, but these crackers are not cheese flavored. They are made only out of cheese. One ingredient, it's oven baked, and it's a healthier alternative to regular snacks. And is it one particular cheese? We use a variety of cheeses. We even have Welsh cheeses from Cow's Canard. Yeah. We have cheddars, red Leicesters, and ones with organic seasoning. And you can find all our products online if you look for Monarch's Pure Cheese Crackers. Great, gwneud yn fawr iawn y bod cyfle fan'na. Pob hwyl i chi yn y sioe. A mae hwn yn rhywbeth yn ddirbrid meithlon iawn. A'i fan'na mae'r pwyslais rwan wyt ti'n gweld lle mae'r cwmni yma'n mynd? Ydy, mae lot o bwysles ar chi'n gweud y berbrydiau, a'r bwydydd mwy iachus, yn dod o polisi, ond hefyd yn dod o gofynion y cwsmer, hefyd pobl yn chwilio am pethau sy'n hynod o flasus, ond hefyd sy'n helpu bach mwy iach hefyd, ond ddim yn compromise o ran blas a safon y cynnyrch chwaith. Ti am blasu? Diolch yn fawr iawn, a Ffion hefyd? Lyfli, diolch Alex. Diolch yn fawr. A mae hwn, dim ond caws. Na, dim iechyd da. Ti'n dweud cheese. No, of course, cheese. Oh, very crunchy and very tasty. Fel oedd Greg yn gweud, caws yw yn dyfod, just caws, a chi'n rili cael yn y blas. O, hwnna'n hyfryd. Sioe dda i chi gyd. Cyfle ni ddysgu mwy rwan am ddau stondin arall yma ar Stondin Cywain. Bragdy cleddau, Chris, sydd o'i ti? Ie, da iawn, diolch. A Brandon, ti'n iawn? Iawn. Da iawn. Ie, mae hwn yn dipyn o lwyfan i chi fel cwmni. Odi, mae bendant. Diolch yn fawr i Cywain am rhoi gwahoddiad i ni i ddod. Ni yw'r unig bragdy yn Pryden sy'n bragu cwrw llawn cryfder a cwrw llai alcohol, yr un recite.
Achos mae hwn yn datblygu, ni'n clywed yn ddiweddar, mae mwy a mwy o bobl yn gofyn am gwrw di-alcohol neu efo alcohol isel, ond maen nhw dal eisiau'r blas, dydyn? Wedyn, a na beth yw'r holl pwynt o'r cwmni, dechreuon ni ar gyfer bragu cwrw llai alcohol, ond neud yn teimlo, tasto fel cwrw llawn cryfder. Sut oes di mewn i'r byd yma te? Wedi bod yn bragu ers talwm, probably mwy hir na beth dylen ni fod wedi bod yn bragu fel plentyn mwy na thebyg. Ond nawr wedi troi hwn mynd i busnes. So fi'n neud gyda fa Brandon a mae'r teulu cyfan yn glwm o fe. Mae'r pecynnu, mae'r canu yma yn edrych yn drawiadol. Ydy Cywain di helpu chi o safbwynt golwg a diwyg y cynnyrch? Beth yw'r help da chi wedi cael? Wel, ni wedi cael help arbennig wrth y Cywain, ond Brandon sydd yn neud y branding i gyd. Wrth bod y caniau gyda'i gilydd, mae'r cleddau ar afon cleddau'n rhedeg o'r tarddle mas i'r môr dros y 200. A lle ydych chi yn bragu? Yn Doc Pembro, yn y dociad Frenhinol. Bydd hwn yn steddfod mewn pythefnos, felly bydd e? Bydden, mae doi ddornod yn y steddfod. Felly, deitha fi be di'r gwahanol ganu yma? So mae cwrw coch gyda ni fan hyn, cwrw coch Cymraeg, mae da ni pale ale, eitha tropical, mae da ni lager, ni wedi gael o'r lager yn Langham, cos na ble ni'n byw yn Langham, a mae da ni wedyn IPA, so mwy traddodiadol, IPA mwy traddodiadol. Cwrw crefft ydy hwn, ydy? Ie, cwrw crefft sydd wedi bragdu weddol bach, ond ni wedi gorffod nawr, dechreuon ni mis Gwefror, cwrw cynta mis Mawrth, a ni wedi nawr wedi dwblu'r processing, so ni wedi mynd 2 archfarchnad, ni'n mynd i Hong Kong yn mis Tachwedd, a gyd o gyda'r support o Cywain. Ac yn fan hyn, mae'r lolfa fusnes wedi grisia, a mae'n gyfle i chi gyfarfod? Ni wedi bod lan y cael pip, yn dod gloi bore yma. Pwy sy'n yna? Yr archfarchnadoedd felly, a'r gwestau? Ie, pawb. Mae hwn yn cyfle da iawn i cael i fed cwrw crefft llai alcohol. Mi fydd yna lot o bobl eisiau torri syched heddiw, felly dwi'n siŵr byddwch chi'n brysur. Byddai'n un o'n Boi nôl y fi cyn diwedd y dydd. Pob lwc i chi'ch dau, diolch yn fawr. A rwan ta, da ni'n mynd i Sir Fôn o'n at Mr Holt. Da ni gyd yn gyfarwydd â Mr Holt yr Academy Felys, oedd yna raglen ar S4C. But you don't really look like the Richard Holt I know. No, that's my son. Okay. That one's my son. Right. I'm not you used must to be very TV. proud of him. We're all very, very proud of him. He's a great guy. Yeah. So where is he today? Well, he's grafting, as he always does. At this time of the year, Richard starts work any time up to 1 o'clock in the morning, making his monuts. He's now world famous monuts. Yes. And he works very, very hard. He'll finish at the mill, and quite often we'll go off to the chocolate factory, maybe to do some development, maybe to do some escape rooms. This is Melin Llynon, near Llanddeisant. So he works at Melin Llynon, the last working windmill in Wales, we're proud to say, where we're now making flour as well. But what are you promoting today? So today we're making... Sorry, I haven't asked your name. My name's Richard Holt as well. Really? Yeah. So I'm now Mr Holt's dad. Well, basically. No, you're Mr Richard Holt number 1. Well, I'm actually number 3, but let's not go into it. No, okay. So during COVID, basically, we started to make chocolate at the windmill to keep our staff employed. Richard retrained all his staff to become chocolatiers. It went really well during COVID, so much so that we couldn't keep pace with the demand. So what have we got And so today? the result was we decided to build a proper chocolate factory. Wow. So we now have a chocolate factory which is SALSA approved on Anglesey in Llangefni, and we make wonderful chocolate there. All our chocolate has 34% cocoa solids and no palm oil, which is important, and is all in the Welsh language first. I'm loving the title. Clasur, so, Legend. That one's named after me, of course. Of course. A goody who. A goody who. For the owl. Who's Elin then? Elin is a character along with Iago from a children's book, Elin ar Felin, that Richard also wrote. Can you do everything? I don't, but Richard does. Elin ar Felin, dyma hi fan a'r giraffe. A mae y giraffe, mae gyda fo chocolate. Yn Cymraeg hefyd. Oh, sorry, I'm going to Gymraeg. Wrth gwrs, Elin ar Felin. Ardderchog. A hiraeth. Hiraeth. That's a lovely word, isn't it? It's a gorgeous word. And this one has a hazelnut filling
in there, and it's absolutely gorgeous. A Richard, rwy ti'n dysgu Cymraeg yn dwyt? Wyt. Dysgwyr ydw i, ond dwi'n dim yn cyffyrddus i siarad efo chdi on the telly. Ie, ond ti wedi gwneud joban dda iawn. Dwi'n swyl. Na, ti'n swyl. Wyt. Mae wedi bod yn hyfryd dy gyfarfod i. Wel, diolch. A lle ti'n dysgu Cymraeg? Yn Coleg Pencraig yn Sioe. Yn Llangefni? Yn Llangefni, ie. O, ti'n siarad yn ardderchog. Pam sa ti wedi gwneud y cyfweliad mae gyd yn Gymraeg? Tro nesa? Tro nesa, ie. Tro nesa. Ti'n addo? Da iawn. Ardderchog. Diolch yn fawr iawn, Richard. Diolch i ti. A phob hwyl i'r Richard arall hefyd. Deud bod ni'n deud helo. Diolch yn fawr iawn. Diolch.